Ayinangivele mina guys ngiyavuka 16 lapha ngiyadlala ngivuka next am at the Bundus camp. Last week ngiposte vlog ye camp na comment nathi malume sicela usimeme on the next one. This one was the next one dololo next ukuvela nini. Kahle kahle niyangidelela ne. Orina amashuma zankahlangana ukuthi nibhadale iphela le economy yakamatameli yanyisa yo. Ngiyare. Ningamangali nibona amatende ame wodwa nizibuza ukuthi kanti abantu bebeze kule camp ubaphi. Lana bekusisi 16 abantu bangakafika. Hey nakulanga le maplasini liyachisa yo. Yes but lucky enough base na swimming pool la neduze. Ngavile ngaqabanga ukuthi yazi nathi ngiyozingenela lapha ngizokhona ukurefresh umzimba nyana. Ngisathi ngiplan ukuyongena lapha ngizwe kunomuntu omemeza kathi hey ungangena lapha emanzini uzosibangela inkinga ngisho azazi ukuthi awukwazi nokududa mangithi xala entabeni. Hayi man mosimalumami lo ufike nini lapha ngoba zankasitshela ukuthi uyabuya leta ngazi-ke la ukuthi bekagidela ingoma zamasokane or bekagidela zejele kwazi yena yi-1 ngavile ngathi yazini athi ngiyomcheka lapha ngibona ukuthi izikhiphana yangibona lapha sengingena inraba yes singaphangi nesibhuka ngazi makuvele ihlwathi ngiyokwenza njani mara mina uhambe ehlathini akungithusi yong lana nangabo 12 ebusuku ngingahamba ngiyi-1 lana ngisaba khona ukuhamba ebusuku selokishini phela elokishini mawuhamba ebusuku kumele wazi ukuthi i-nm yakho umuntu yes futhi labafana abancane abadlali laba bamapara yes i-okapa abayidlalisi bahlaba ngayufu so mangilani emaplazini ngizambela kamnandi ngiyazi ukuthi akekho umuntu ongamana avele lana esigangeni umuntu bangibona ngivela la esigangeni nayo uyabaleka nami ngiyabaleka siyabalekana akekho umuntu oze ngokubamba inkunzi ehlathini futhi emaplazini siyazana ke umuntu umbona savela le kudalo yangubaba uSikhosana hayi lo yangumahlangu awalo yanguSlaki izilwane zona ke magwala ke uthi usavela le isilwane sizibalekele inyoka yona futhi mayikubona ngathi uyavela iyalala ithula ithi du ngazundlula ungayibonanga nokuyibona fast bese sengifikile lapha at the top of the mountain yes the view is viewing it's so nice lamatende lawa ngale phezulu it's VIP bese lawa ngapenzansi bring your own 10 vibes i-general kahle kahle yabona uNkulunkulu ma create umhlaba uzinikezile isikhathi yong yes sibheka ukuthi kunhle kanjani la it's so refreshing umuntu next time akabuya lana kumele abuya ne-drone ngiflyise ngimmikise lapha eloscope hawa sichilanga nokuchila 5 minutes lana phezulu umuntu adayi khona sibuyele lenzansi yes sangikhokhanga nomoya yabona umalumama uzakumora-ke manise emaplazini kufana nokuthi bese seshayi hiking la yes I'm sure ngiluzile 15 to 20 kg ngokukhuphuka nokuyehla le ntaba le fast bese sesifikile lapha emadawana ngizimalumama ade yabona-ke manje singangena la nedamini esikhipha ukudini wangitandize ngena wena kuqala ngibona phela mangingantshela ukuthi le damu leli dibha kangakanani ngeke nibhilive niyocabanga ukuthi ngintshela amanga size makakhumula iskipha lapha ngabona ukuthi hayi kuyangeneka ngathi yazini namathi ngikhumule ngingene fast konje bengisathi ngiyantshela ukuthi idamu leli dibha kangakanani lana guys akudiphi ukuthi igomcake niyabona lana ngime khona amanzi vana afike khona enhle konke la nibona ngathi inhlabathi nemasayidini so izulu malinile kahle lamanzi agcine sekafika lapho kahle kumele ngithole umngane oneskepe size sizodlala la or kumele sithengise le polo la kaShingweni niyabona lana vele bese sengihlezi naye lapha phasi ngimshaya ngidantwana sithengise le polo sikhona uzodlala ngeskepe la nemanzini ayindaba khona kayizwisisi kahle mara ngathi yazi nathi ngideshe igoroza mase sibamba amaplug lapha ngiyazi uzugcina avumile so manje mangabe ukhona umuntu onabo ma 350,000 akayilethe simthengisele ipolo bhuja 1.6 futhi ngale 350,000 sikenzele ifavor kahle lana kumele sikucharge lapho kuboma 650,000 so lise special in maliso ningamangali senibona umuntu aguqe lapha emanzini this is Thabang our first visitor of the night the first person to drive from Middelburg waze wafika ku camp without any navigator hayi khona uThabang unedlozi rehe mina bengiqabanga ukuthi uyadlala lapha emanzini makathi ubonga bogogo GPS yakhe hey nangathi uyasukuma lapha sekanyathela amashu yawa yeredlozi ngatheli kwatile yong mara uThabang usizile yong wasicelela permission la nemanzini plus bese sesifuna ukudlala amanye amagame ngiyangazi mos mina ngihlezi nginama idea ngivele ngathi yazi njengoba sisalinda abanye bangakafikanga guys asenzeni i-competition so uphonsa ilitshe la nemanzini bese liyabhampa so ilitshe lakhe lizobhampa kaningi la nowinile elizobhampa kancane kumele aphuze ishot ye-Gordons ayiwadi ukuthi besibize ukuthi yini le game lesi sakhula ngiyakhumbula sidlala maqeda ukunizulu so ngivele ngabona ngathi bangihlula ngale game le ngathi yazini guys ngcono sidlaleni enye different umuntu ozophosa ilitshe lakhe lize lifike ngale kwale damu awini 500 abengazi ukuthi akekho ozolifikisa abantu baphonse kwaze kwababuhlungu imikhono bagcine sebahlezi phansi babona ukuthi ayikho lento lesiyiphonsa la the only person ebekangakhona ukuthatha ilitshe lakhe aliphonse lize lifike ngalo umuntu onzima ngedrati yabona mangabe unzima ngedrati isandla sakhe sosijwayele ukuthi hayi mina ngidonsa idrati hayi beyovele lifike fast ayi fast bese sekusikhathi selunch lapha niyazi mos ukuthi before niqala niphuza kakhulu kufuneka ngathi ningadla inyama lapha nibambise kube grand enye esiyenza ukuthi siphathe ipapalazi kakhulu guys ukuthi siyaphuza sidle maruza ukudla njani so usetshwaleni yes sesukile wakuthenga ukudla etshwaleni wabona ukuthi abantu bayingakho abazodla nawe abantu kahle mina sengibonile etshwaleni baphuza ngendlala umuntu uqolela ukuthi athenge iHennessy mara angazithengeli ukudla guys yekeni lentweni manje setshwaleni nicela nisijwayezeni ukuthi nithenge ukudla shamnikeleni ukufaka leza
izandla zenu ezibashile makuplatheni wabanye abantwana bangithi hla nange omunye lapha phakathi inside in the temba bushaya isibhadala hey abanye abantu banesibindi mina ngeke ngize ngiqale ngene emanzini ngililinge so idlozi lami beka lo muntu comfortable kanjani uzududa ngo-reverse manje ushingwenya zokududa akazingeni kuyena uzifunela ukudla nepholo lakhe nje masiceda kulithengisa ngale 650,000 ngayenzeka ukuthi sithenga ngayo yonke ukudla mosigcine singasithenganga nalesikephe sokungena lana emanzini hey guys nisakhumbula amaqoqo fish angazi ngakini ukuthi niwabiza ukutini lezi zinto lezi bekunokuthi makuna izulu so bese mhlambe kunale ndawo leni emamanzi isikhathi bese kuba nalezi zilwanyana lezi ezincane so I think after some time ziyakhula ziba ama-fish or ziba yiziqoqo ziba yini konje mina mangikhumbula kahle ngathi ziba yiziqoqo fast ngathi yazini athi nami lapha ngiyophakela ngidle ehle kuyazini le vlog lathi ngisala ngiyivala khona la kuzaba u-part 1 ngiyabuya ngo-part 2 no-part 3 kahle ngiyagula that's why ngingakhoni kuyenza ibe yide kakhulu mani ngathi ngiyalalelisisa kahle ivoice yami angazi ngiphethwe inyongore ngiphethwe yini hey lana nezulu bese selingathi liyeza niyabona ukuthi amafanjani mara usithola usitshela ukuthi sirelax yena uyazi ukuthi uyenzena ngegelini enokuna mangithi hlale entabeni ekudeni ngiyalabona ukuthi hayi liyathela lapha kungasekudala lizabe lifikile lana lizonetha lamatende wethu yere ende lamatende angapha kugeneral amatende ambeke nyana wathembisi kahle gcine sengicabanga ukuthi or nami ngibhukha itende ngale phezulu na ngiyozihlalela kamnandi lo muthi akasithola zankubereke dololo next yes kukumanje sifuna imali yethu nesimbhadale yona cause size simbhadale yena uzoyenza ukuthi izulu lingani sibone ngalo selihasha but honestly speaking it was the best experience ngale mvula yenze kwaba momnandi mara uthola ngeke simtshele yena ukuthi enjoyile lezulu phela ngisho sifuna ukuthi alithe imali yethi 3 and nakachoko sithole basho udumile ngapho kubosa isplass sihlakwana basho vele nanifuna izulu nifonela yena is it true bantu bangapho don't forget ukuthi using the link and promo code on my buy uzotholela i-50 yamahala ayikhambi yodwa ikhamba nama-spins ayi-25 niyazibona izinomboro lezi ezivela noku-screens ama-voucher walaba abasebenzisa ilink ne-promo code yami lapha kubhayo tapani msinya